Kwibaza bimeze biti. Analyse nari natanze ku wa mbere ivuga gute sasa kugira ngo tuyiherewe. Nari navuze ati kuri gold. Ahangaha hari resistance. Byaraje rikora iki mu masaha ne byaraje rikora low sitinze ahangaha ku bihumbi 4123 rikora low. Indicating iki ko rikomeje kugira iki gukora nuza nyine riri muri down trend. Ariko riraza rikora iki nyuma yo gukora iyi low byaraje rikora low high. Riraza rikora iki rinanirwa ku breaking iki ya low. Riraza ri breaking ya high rikora iki low high. Yongera breaking ya low indicating a bearish momentum ariko reba hanga ku wa mbere ibyo byakoze. Byaha breakings with 1 hour bullish body candle close above where above resistance sittings ahangaha kuri resistance sittings ahangaha. Ibi bishatse kuvuga iki? Nimba ahangaha isoko ryacu ryaje rika breaking resistance na momentum nini cyane, ikintu cyonyine cyari gisigaye twategereza nuko risa nk'irikora pullback rigakora aka retracement hasi hano, ubundi rigahita rifatiraho rikagira iki rikabuyinga until where kuri resistance sittings ku hafi ku bihumbi 4320 muri ibi bice 4320 gutya. Niho twakega expecting. So ingi analyse nari natanze murabona ko yabashye. Entry yari ibihumbi bingahe 4184 now riracyari ku moving. Riracyari ku moving aggressive rigerageza kugira iki kuguma ari breaking ama resistance asitinze anga. Iyi nuzi murabona ko inuza yabaye iyi setup. Katujye mu minota 30 kugira ngo uyibone neza ko iyi setup yabaye. Mu minota 30 wabibonye. Yavugaga ngo iki body candle close mu minota 30 ngiyi ikomeza kugera hejuru asanga resistance. Yabonye resistance isa nk'ikora retracement ikora pullback ariko ni ya breaking low iyi candlestick ya breaking iminota 30. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga hano rifite haya momentum yuko ryakomeza rigapushinga high. Ryaje ahangaha isa nk'iribeshya abantu rirongera rifatiraho. Ikintu twakwitega cyonyine muri nuza London, muri London session nuko ryaza ku breaking iki iyi high. Ahubwo nyuma yo ku breaking iyi high biraza kugenda bite? Iyi high sitinze ahangaha London, muri London session ikintu twakwitega riraza gukomeza rigira iki buying ri breaking iki Asian high sitinze Asian high sitinze ahangaha yo kuwa kanga yo kuwa mbere. Asian high ingi niyo rigomba kuza ku breaking. So nkuko mubibona rero ikintu twakwitega cyonyine turamutse tuvuze ngo dushaka kugira wenda nkuko buyinga se cyangwa gusenga twabikorera hehe. Murabizi strategy yacu ni support and resistance. Duseringa igihe support yabaye broken cyangwa se tukabuyinga igihe resistance yabaye broken. Nubireba neza muri ibi bicanga hari resistance iri kugerageza kuba broken kubera ko hari gusigara iki rejection candles, means there is resistance which is trying to be broken. Where kugira ngo tuyirebe neza wayibona neza mu minota 15 ariko ntago ariyo dukorera mwanga. Urabona ko hari resistance hejuru isoko kuharenga byagora. Hari resistance aho kwa dukora mu minota 30 kadire tujyanga wenda mu minota 30 turebe resistance yari iri ahangaha. Ese bimeze bite? Hano hari resistance mu minota 30 ariko nubireba neza izi candlestick zose ziri kwajya zikagira iki zigasubira inyuma, means hari resistance iri strong. Iyi resistance sitinze muri bearish fair value gap ariho yari yabaye iki yamanje bullish fair value gap irangije taninga bearish fair value gap. Bivuze ngo hari inverse fair value gap niho bisitinga. Rero kugira ngo twemeze neza ko ahantu twahabayingira kuko ingi ni iki iyi ni resistance. Once by broken we can buy.
kugira ngo tubyemeze neza ko ahantu twahabayingira biraterwa n'iki sasa, nuko ya bearish fair value gap, ya inverse fair value gap yaje gutaningamo bearish igomba kugira iki, kuba broken. Kuba broken ni iki? Ni candle close, body candle close y'iminota 30 igomba gufunga above this resistance kugira ngo tube twagira iki, twabayinga. Gusa nubireba neza hano hose hasitinze utu liquidity, nureba neza aha hantu, nureba ukuntu iyi strategy imeze, ahantu hose hajya hari agatrend line hasitinze utu liquidity, tutabaye iki, tutabaye sweep out. Nugera aha ngaha hari utu liquidity, ahantu hose hajya hari utu liquidity tutabaye sweep out, bivuze ko aha hantu kwinjira buy biri risk cyane. Hano hari utu liquidity rwose dukomeye cyane, ahantu kuhinjira buy hari risk ya hari risk ahangaha sitinze iki, kuri analyse nari nakoze kugira ngo bigaragare neza. Iyi ngiyi nayikoze ku cyumweru ndi kwerekana uburyo isoko. Hano nitureba neza hari indi iki, hari indi support. Bibutsa ko support zacu uburyo tuzimakinga, ku bantu batabizi cyangwa se kuba wahageze bwa mbere, uburyo tuzimakinga, tumakinga iki, izi news, izi week ziba zasigaye hano hasi. Aha hari iki, hari support. Support resistance, amazone turi kureba rero ubwo nayanga yasigaye. Gusa ahangaha impamvu ahangaha umuntu atapfa guhita afata ngo buy, impamvu biri risk cyane nuko ushobora gufata buy kamanza rigasubira, nako ushobora gufata wenda ngo sell cyangwa buy kamanza rigasubira hasi ho gakiri gatari kubitereka breaking ihari. So turategereza twege support yacu turebe na resistance uko bimeze. Naha ngaha hari support, resistance, kabiki resistance. Day 11. Good analysis. Analysis. Yeah, let's go. Let's wait. Let's wait. Let's wait. This is what?
So guys, nkuko nabibabwiye strategy yacu imeze gute kugira ngo tuyisobanurire neza. Strategy yacu no kuvuga ngo twe ikintu dukora tumakinga support na resistance. Nyuma yo kumakinga support na resistance nka gutya twazimakinze, iyo body candle close cyangwa se umubiri wa candlestick w'iminota 30 ufunze hejuru ya resistance cyangwa se ya support, nimba ufunze hasi iyi resistance nako hejuru y'iyi resistance turi kubona ahangaha, dutegereza iki? Small retest. Iyo retest iri testinga where ahantu ya breakinze down, akaba habaye iki? Habaye broken down. Iyo hari testinze dufungura iki? Position yacu noneho tukareba candlestick zakurikiranye ama week yazo inyuma. Candlestick yabanjirije ya breakinze niyo dushyira iki? Stop loss yacu. Aho ukareba ko nibura harimo ama pips angahe agera mu ijana gutyo muri range yo ngiye. Niyo ubona yahita hagera usa nk'uwi wongera stop loss. Tuvuge nimba iramutse ije ka breaking iyi support with body candle close y'iminota 30, dutegereza retest kuri iki? Hahandi ya breakinze kuri ya support cyangwa kuri resistance. Aho nsi hari testinze tuhita twopening. Nta bintu ngo bya bullish candlestick ngo na bearish candlestick turebe. Ya nuko nguko ntuzimeze. Nuko strategy yacu imeze. Ndiza neza ko byasobanutse.
So guys, nkuko mubibona turacyategereje ko resistance iba broken. Niba broken twagerageza tukareba uburyo twakopeninga buy position. Ariko mu gihe itari yaba broken nta kintu na kimwe twakora, no trade according to our strategy. Strategy yacu dutegereza iki? Body candle close iminota 30 breaking resistance cyangwa se support. Once you breaking with body candle close n'umubiri wa candlestick niwe dutekereza kugira iki, kubayinga cyangwa guselling. Right now nta kintu na kimwe twakora, ntabwo ubungubu tuzi ahantu isoko riri kujya. Rishaka kuza rikamanza rigatestinga ahangaha ritigeze ritestinga hano hasi, niyo rishaka kuza rikaza gutestinga rishaka kuza kumanza rikitestingira hano hasi mbere yuko riza kugira iki, kuza kubreakinga Asian high hano hejuru. Komi ntabwo ndi kubona ko ryakomeza rikaza rikamanuka rikabreakinga hano epfo, gusa nabyo birashoboka, ariko amahirwe menshi rishaka kuza rikamanza rikitestingira ahangaha then rikabona gupushinga hehe kuri Asian high. So far we are waiting and see. Tugerageze kureba mu ntuza mu minota 5 turebe uburyo ibyo riri gukora. Nura mu minota 5 kugenda rikora iki, haya low yaje rikora rinanirwa ku breaking iki ya low sitting, yaza rirongera rikora rinanirwa ku breakinga, rinanirwa ku breaking low, rikora haya low, haya low. Once iri breakings ahangaha with body candle close hari amahirwe menshi yuko byamanza rikadampingaho gake. Once iri breakings bine ni 197 with body candle close y'iminota ingahe 5, birashobora ko yaza kumanza rigakuramo utu turi kwiditi twose dusitinza ababayingiye hano oya ahangaha aho hari disputed ababayingiye aha bose bakamanza bakavamo. Urabona ko iri kugerageza kudampingaho gake. So reka dutegereze turebe what is going on. Aha ryaha breakings no, ntabwo ryaha breaking. Niha breaking with body candle close y'iminota 5 isoko raba rigiye gusa nk'iri pumping aho gace rimanuka gake ko byagenda koze. Uko raba rikoze iki cyo twita change of character, guhindura iki first sign yerekana ko mu minota 5 hagiye kuba iki bearish, niyo change of character nyine. So tutegerezo gake turebe rero kuni candlestick iminota 5 igiye gufunga 5 minute candlestick. Once ya closinze boom nuko biraba byifashe. Ese tukibaza yabaye closed ya closinze niya naha breakings ahubwo ntabwo yaha breakings. Sano bita breakings candlestick yindije ushobora kugira
nitujya mu minota 2 naho change of character ntiyari yaba neza, mu munota umwe rwose iba yabaye, umunota umwe uri aggressive yabaye. umunota umwe change of character imeze neza. Kature mu yindi minota igiye kubatizwa n'utuntu. Mu minota reka turebe ko mu minota 5 nibura habaye change of character. Change of character within 5 minutes. We are still waiting. Break past this row. We are still waiting. Still waiting. Resistance.
so far nuza strategy yacu ahangaha uburyo dutradinga aya matariki iminsi 11 yose uko bireba gutya kose mu minsi 10 trade zabashe gukora nuza nyine kuba successful ni trade zigera muri 5 muri trade 10 bafashe loss zingahe 5 ana trade twagiye tumisinga ariko nazo numwe tusanga zabaye zakoze woni so decidinga nazo kuzishyira muri kanga urebye neza trade zabaye successful ni trade 5 izindi 5 zirahomba turi kuri trade ya 11 niyo tugerageza kukacinga ngo turebe aho biva naho biki ntabwo byoroshye na ini trading ijana nyine aho nandika ako no muri machine naho bafite izindi record zimeze neza zinasobanutse impamvu twagiye turuzinga byose urugendo ntabwo rworoshye but you don't give a shit. Mu minota 5 abaye mu change of character imeze neza cyane isoko rero mu kanya rishobora kudampinga rwose kuko sayini zose ziri kwerekana ko riri guhindura icyerekezo rishaka gushiftinga from bullish to bearish nangwa tukibaza ni shifting from bullish to bearish ndishobora kuri testing where ahantu mbona nishobora kuri testing kugeza rero utuntu twose rigomba kudukuramo utu row twose dusetinze ahangaha no turi kuri turaza kuvamo niba ari testing kugera hehe 485 gutya 485 niyo mbona rishaka kuza kuri testinga kugera uko tuturo twose ndi kubona turaza kumanza kuvamo mbere yuko ripushinga hayi for sure. Let's wait and see even if rimaje gukuramo tunga iregeta ryisubirayo. Let's wait and see. Aggressive. Bikanusikije yarutura yuko biragenda. Tegerezeho gato. Mu munota umwe kuramo tuti Imke clicking live stream guys. Anda kamike gake gake. Resistance yabaye resistance.
Nkanga iyo ukurikije izi candlestick kuno zimeze, uzirebye nyine uburyo ziri overlap, ziri kugenda zigenda, wabibona ko iya pushinze high yakoze low ikora aya high, irangije igira iki, ikurikiyeho inanirwa ku breakinga ya high yaha ngaha, yananiwe ku breakinga, ariko indi yahise zaya breakinze low yayo. Yerekana iki? Kaberish trend, kubera ko high ziri kuba maintained, where iyi high yabaye, iyi high ya hano iyi candlestick yabaye maintained or protected, n'iyi high nayo iracyari protected. Rero ubundi itaje ngo sweeping iyi high ikomeze no kuri iyi, we will move down, soko rakomeza moving down. Kubera iki? Muri bearish trend tugira lower high, lower low, lower high, lower low. So nikomeza ari breaking ya low, aba turi muri bearish trend of course, kuko n'undi ryakoze change of character, ariko niriza reka breaking yari yatangiye gukora iki high. So reka turebe uko bigiye kugenda hagati ya candlestick. Let's wait and see. Oh Jesus, what is this? Yes, you see.
Ai, isoko rikomeza ritampa resistance yaho rutinze guys. Twari turi kuri sweep nitwe igomba guhera ikubita. Turi kuri sweep twose twamakinze hano bige iyi candlestick igiye kudukubita yisaha. So let's wait. Yisaha imwe cyangwa iminota 30 twabyita kose. Kwe candlestick iminota 30 mukayifunze n'ubundi isaha irabirangiye. Yeah, dodo. Liquidity. Zose nizo. Can you see? Liquidity. Noneho nigera muri zone 85 nababwiye ishaka guhita pushinga hashi. Kubera ishaka guhita pushinga hashi, nureba neza hano naho haraba hari aka resistance kiturije. Hano muri ibi bice hari aka resistance kiturije tu. Ariko nanone resistance ntabwo irimo. Ibi bice resistance kaba kiturije. Liquidity. Zengo ko rigomba kuzega kubita do candlestick nka riga kubona gufatira rikajya ku breaking ya Asian high. Isitinze hehe? Isitinze kuri 4221. Kumbibona ikindi hano nanone muri fair value gap y'isaha imwe bari point of interest ya buy. So guys, twaza kubayingira kuko reti setup yo natanze muri weekend yo yarabaye ko abantu babayingiye he aha nga 4,143 niho babayingiye bahise agenda amapips angahe kubera kuri 4,184 kugeza kuri 4,221 hagiye amapips angahe amapips agera muri 260. Setup natanze imaje kuyagenda kandi ishaka gukomeza uyu munsi expecting ko ishaka gukomeza ika breaking hejuru aha 4,320 ni setup natanze muri weekend yo ndi kubona iri kugenda neza kuko sinyaga kwiraza kugaruka gukora muri test ngahanga ngi breaking ngo low ngibiki. I don't think so. Ja nuko bimeze iyi ni support gusa iyi support iramutse ibaye broken iyi setup no kuba invalid birashoboka. Abonse iyi support yabaye broken down body candle close yakuze kari testing ahanga muri ibi bice cyangwa sigakomeza ka breaking niyo saka dutegereze turebe atizwe n'ibituba ariko current n'ucya bimeze ambiroking kuko nenda kugenda.
Emiro Kiti kuza koresha saa 10 time frame hari umunsi wa 11 kuri gold analysis Asian high Asian low nihe byoroshye gutapingwa Asian high of course so niyo turategiting n'ubundi ahantu heza ho kubayingira nanga kuri iyi resistance iraha bayinga byagenze ute body candle tugategetinga iki guhera ku 4,221 kugera kuri Asian high 423 wenda abarimo amapips yagera muri 200 no gutegereza body candle close igakora ikiri test uko opening a buy ya breakinze we ya breakinze iyi zone nivu body candle close kuri iyi zone nibidagenda gucya nta buy ihari there is no buy hano teranga kugera ni 200 muri pips 150 za stock nubwo ari nyinshi aho biterwa na test yakoze uko ingana we niwe ugomba kubikamenya uko bimeze entry irabari yihe ibine 200 once ya breakings with body candle close nibidakunda TP na gatatu na amapips 200 cross ine n'ijana 140 nuko so guys amgo nuko twakwitega setup yacu no munsi wacu gategereza tukaza kuruko biraza kujya so guys mwakoze kubana natwe Shyazoo Trading nakagaruka now